Osteoartritis je najčešća zglobna bolest koja zahvaća najčešće stariju populaciju, a nastaje zbog trošenja zglobne hrskavice. Osteoartritis najčešće zahvaća zglobove kralježnice, kukova, koljena i šaka. Vodeći simptomi osteoartritisa su bol, zakočenost, oteklina, ograničena pokretljivost i deformacija zgloba. U liječenju osteoartritisa uz analgetike i nesteroidne antireumatike koristimo i procedure fizikalne terapije. U našoj bolnici najčešće koristimo mastikoterapiju, to su topli parafinski oblozi s naftalanom, zatim sonoforezu, to je ultrazvuk kroz naftalansko ulje, magnetoterapiju, razne elektroprocedure, te medicinsku gimnastiku i gimnastiku u bazenima s termomineralnom vodom. Također primjenjujemo intraartikularne injekcije glukokortikoida, hijalurona, PRP otopine te kombinacije hijalurona i PRP-a. PRP je potpuno prirodna metoda u kojoj koristimo krvnu plazmu bogatu trombocitima u kojima se nalaze faktori rasta i drugi faktori koji aktivno sudjeluju u obnavljanju oštećenog tkiva.